Apa? 3M Dress. Oh, 3M Dress. 3M. Yes. Terus mari mangan sih mangan ayo. Oke guys, ketemu lagi dengan kita 3M Macal mangan mulai guys. Di lokasi di Cangar guys. Jadi 3M untuk yang kedua kalinya berangkat West off-road ke Cangar, tahun Selekta, terakhir ke langsung ke kota guys. Oke guys, salam satu pedal guys. Jadi kita dengan para profesor coba foto Cangar guys. Lagi dengan jersey baru guys, Triple M. Semangat guys, mantap. Ayo tunjukkan guys. Oh, nonton guys. Wis ono sing nonton situ. Ayo Mas Wan. Go. Ayo. Kebune ditonton kebune. Guys, aduh, gue gak mancal ya, menteli. Tutur kebune. Ono body ono. Ayo kak. Tamu lawur. Iki mancal lawur camping iki. Ayo kak. Foto tahun wingi ditonton kali ditonton mana? Semangat. Oke guys. Ayo kak, capek kak. Oke guys, jalanan dilanjut menuju Arboretarium. Ini pemandangan di Cangar. Oke guys. Mantap guys, lanjut kak, semangat kakak, sampai kak. Ayo semangat, tunjukkan kejempinganmu.
dilanjutkan. Ayo Anto. Ayo Mas Iwan, semangat. Mantap. Ayo guys. Pancal terus guys. Ayo. Dadah. Ayo guys. YouTube. Mantap ini. Mesti semangat kabeh ya. Semangat. Coba Iwan. Ini tujuannya nang coba talun, rekta. Pokoknya sing dituju pokoknya. Loh, tekan dia Jer. Oh, pancet ae. Tak toleh deh buri kok hilang. Iki guys, jalure mudhun rene guys, mari iki. Nah, mari mudhun rene kurono guys. Jalure mantul guys. Jalure rene ae guys. Wis baru untuk mlebu alas tok wis. Masa dik gitu guys. Oke guys. Iki khususnya sajane golongan sepedaan kayak khusus gini iki, tapi iki golongan wong-wong nekat-nekat guys lho. Ono sing khusus iki lho. Kok sing kena diliwati disikat ngene guys ya. Iya, sing gawe headsail gak usah minder liwat ini. Terampas pokoknya. Ayo. Dalam satu pedal guys. Ayo kita tumpaki guys. Awang-awangan yo. Awang-awangan yo. Nah guys, jalur guys. Ini teko Kemang, teko sayur-sayur banget. Oh anjos, nang gini nyebrang kali di kono. Oh, nyebrang kali di kono. Ayo kok malah dituntuni kok. Wis akan karo sepedae berarti. Kowe kok wong mesti di dhuwur guys. Malah disuruh sepeda gitu nih. Loh, ini ono di Tenggulu iki sepedae. Loh. Sepeda apa digotong ya. Loh, malah sepedanya jadi Tenggulu itu. Hah? Ya, segini guys, jalure lek teko Cangar rumput nang Jaban Talun. Di lego khusus, ya lumayan penak. Iya, trail lagi lho. Sampai di Tenggulu ini guys. Ya. Ayo semangat guys. Oh, yang terlosor lagi. Hai guys. Numplak ngarep guys. Ono sing numplak barang. Numplak deh gini. Yo, cek sangar lagi. Loh. Iya guys. Yo, wait mantep guys. Lanjut mana mari ki. Mudhun rono guys. Ya. Oh, jalure lumayan mek gini dong. Kayak Miyabi guys. Kayak Miyabi mancal-mancal guys. Oke guys. Guys ditumplaki sepeda guys. Nah, ini guys. Sabrane kali mana guys. Di tengerane mek kita guys. Pertama jalur sing liwati kali. Jadi ini sungai pertama guys.
untuk jalur off-road Coban Cangar Coban Talu. Jadi auto guys. Mantul. Nah, ini untuk jalur jersey baru guys. Ini nganyari jersey anyar guys. Tadi merah berani. Berani guys, merah kok. Sungai pertama. Nah, ini nggawa rangsel. Iki orang mancal. Piknik. Piknik guys. Oh guys. Bodi watu guys. Ayo guys. Nah, untuk jalur berikutnya, terabang-terabangnya nih guys. Oh, mantap. Iki blosok ini wis pokoke mancal iki. Blosok ini wis. Oke. Ayo lanjut. Wis pokok turu to dalan iki wis ya. Ayo semangat guys. Ayo masuk. Lanjut. masuk. Nek tasar kabeh. Ayo lanjut. Iya bener wis salah. Ayo lanjut. Apa lihat gunung? Kene lo. Lah aku sih kene iki lho. Ayo Pak, semangat Pak. Lah aku sih kene iki lho. Sorry guys, maklum sudah tua. Oke guys. Ayo lanjut Kak. Tekan di gas kok balik. Loh, kasih tomole tadi kok balik. Tekan di gas. Mari tekan di Pak. Mari dulu nanti iki kok balik meneh iki. Lho kok balik tekan di. Balikan, katan. Iki ceritanya anu guys. Iki salah jalur. Sajane iki lurus, kene wis mengko dhisik guys. Dadi ya memang malim blatra. Oke guys. Mari kando. Ambil Mas Emi. Tunggu kelanjutannya guys. Iki sih kebo desa opo iki. Mantap. Nah, ini pemandangan nih guys. Ini seger lah. Nah. Oke guys. Lihat nanti guys.
Hah? Cepetan aku no. Semangat guys. Lau nyabrang di kini kene. Lau nyabrang ya kene. Kok golek soro balik. Ayo man. Ayo guys. Liwat kini kene yo. Wis bener iki. Lah ngaku wis tutuk kene wong-wong sing ketok kene. Ayo. Semangat guys, liwat sing tengen ajane sing penak iki. Nah iki 3M nyasar-nyasar. 3N iki. Guys, aku tutuk kene kok iki sik kae tutuk teko kene. Nyasar-nyasar iki. 3N. Nyasar-nyasar. Heru ngucap balik om. Wis luput. 3M luput. Wis. Oke guys, lanjut mari kita cepatan. Oh iki guys, dijak jalan pena kok. Boleh balen. Oke, lanjut. Mana kok di gunung agak kiri. Berarti ya kayak kiri santai klub boy. Agak kiri. Agak kiri nyantai. Oh iya semangat. Klub boy ya kayak kiri. Oh mantap. Mantap ah. Wih, jangkep kabeh iki. Sopo? Jangkep mas. Yes. Nah, ini tutup tak gini. Ayo guys, tuntun aja. Master Chef ngipok masak sih tidak mangan mangan sih mancale wis kari mangane mari ki mulih ewul wayang ngopi iki guys. Yai mangan, mancal mangan, mari gimbul ini, mancal lagi sih gak orang sel lagi, itu gak lagi, mancal mangan, camping kak, camping waduh, mancal mangan,
guys. Saiki wayahe ngopi sih guys, wayahe ngipok. Jadi menikmati alam ngopi guys. Oke guys, ngopi-ngopi, mari lanjut meneh. Pindah ke Gusi. Tayo. Mangan kalau. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Ayo Kang Mahmud. Lanjutkan Kang Mahmud. Asik. Lanjutkan Kak. Lanjut. Ayo lurus. Terus. Ayo Jess. My Ayo Kang heart Mahmud. rages around like an ocean in my Lanjut sih ya. head. Dulu guys. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I'll find you in Ya, kalau tahu nom ini. Coba pelan. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. Di hutan pinus. Mat. Hai Iwan. Mantap, mantap. Wis apal apa ora iki dalane? Wis apal apa urung dalane iki? Saiki wis dipaving ya. Jungkal Lis. Ya, semoga bahagia. Yes,
Jess. Wis ta. Ayo kak. Wih, ngono. Semat. Waduh, beda bulungan. Ayo Yanto. Teko cobaan calon nanti nang selekta guys. Jadi tembusan di teko Cangar, cobaan calon selekta. Ayo Pak. Jalur mantul. Ayo jalur mantul. Kuangar balut kan. Kowe iki koyo pembalut paksi. Oke guys. Nah, ini jalur guys. Kasih cobaan calon Cangar. Oke guys. Jadi cerita nih gimana ngono sing mencawi. Jadi katina gini coban, katina selekta wong-wong enggak. Jadi wong-wong arah nang cobaan calon. Jadi ini ngenteni guys. Oke guys. Ini ngenteni gini. Margi posisi ini nak selekta itu arahnya munggah guys, munggah sampai muncul payan mudun. Jadi ini kalau dijurik sedikit lah guys. Oke guys, tadi ditelok si jalur ini kuat dipancal, gak kuat ya dituntun nah guys. Oke guys, munggah itu nganan, munggah terus. Ayo, ayo lunyu, ayo. Nonton bang. Ayo buddy. Lunyu Pak. Ayo Yanto, ayo lunyu kan belakang. Ayo, munggah. Ayo, engkol. Wes tutuk kono ae gak usah munggah. Unyu. Ayo. Wes tutuk kono.
wis tutuk kono ae. Saiki ro. Ayo tutuk kono ae wis, tutuk kono ae wis. Gak kira. Wis. Wis tutuk kono ae. Wis gak usah terus munggah. Kono ae. Kono ae. Ayo wis kono ae wis. Ayo. Wis mandek kono ae. Ka ono sing munggah. Ayo tutuk kono ae wis, mandek kok wis. Unyu. Kowe kok tambah mager nek ngono kok. Ayo. Wis tutuk kono ae unyu. Yes, koyo yes tiba no. Ayo Kak. Semangat Kak, jangan lemes-lemes Kak. Udah Kak. Jangan lemes Kak, semangat Kak. Jangan lemes Kak. Jangan guys. Oke. Ada. Ayo. Lurus munggah. Ayo jangan beri tengah jalan. Aduh wis. Mangkai dalan glontoren. Aduh wis. Ya jalur guys, munggah iki. Nonton ngembeng. Angon beng. Angon beng. Depan ya. Angon beng wis. Nuntun kebo. Ayo Jess, tumpaki Jess. Kebawan. Mantap. Ini terakhir. Tanjakan terakhir. Ayo. Nah, iki guys, jalure. Cangar selekta jalure ya iki guys. Yo petan-petan guys, jalure guys. Langsing sing buri mine kutah kabeh iku, ha? Nek jalur mbeng iki. Iki jalur mbeng nuntun. Melantik kabeh guys. Guys. Halo. No guys. Iki jalure guys. Jalure ngembeng. Oke guys, lanjut nanti guys. Jalure guys. Jalure roto anu guys. Akhirine guys. Oh, kok wong-wong iki jalure mek setapak iki guys. Iki wis untuk pojok iki. Iki mari teko coban talun. Urusan selekta ngono lho guys. Lagi di pojok guys. Nah jalure ya mek sak lapak iki guys. Lho wong-wong sing ngitan guys. Angel jalur iki. Aduh. Nah. Ini sak menit tok, guys. Sak langkah tok. Look behind your back. Chase a light when the world is getting gunung. I have a dream where love's the only side. Ya. So take my hand. Senep. Join the army of the shadow. Jess. Tapi Dio. Jalure menyeramkan guys. Seru tapi guys.
Seru ya, serem. going louder. We are all one color, standing Oke guys, in the way. kumpul nang kene tenagane. Nah. Sore toro-toroan iki. Ono dhuwur gunung, guys. Join the army. Iki wis dhuwur gunung, guys. Iki wis mocok. Iki direkam tapi ngadeg guys, sayang iki wis gak kena iki. Join the army of the shadows. Aduh. Oke guys, cukup mantep. Nah. Oke guys, alhamdulillah guys. Wis tutup puncak guys. Loh. Nah, iki tutup puncak ini. Gue dalane nang ndi guys mari iki. Nah. Wes iki foto. Oh guys. Wong-wong. Ya Pak Yanto. Jalure ya apa? Guys, jalure ya apa? Mantap ya. Mantap guys. Mantap. Mantap. Nah, Ayo foto bersama, Mas. sama Pak Lapa. Sama Pak Lapa. Gorongane wong mancang rene. Oh, ini jalure mantap. Seru, serem. Pak iya saya keringetan nih. Pikir mau dendok ya. Mantap Pak. Mantap kol. Sam Nawi. Nah, elo. Oke, lanjut nanti guys. Nah, ini pemandangan nih guys. Oke. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Ini soto kampung guys. Di desa Anjar Nyoto. Lek nganan, kinang kiri nang Cangar guys. Oke guys, Jason. Oke guys, udah nyampe Selekta guys. Di perjalanan hari ini cukup menyenangkan, seru, juga cukup Ada kecelakaan. banyak tragedi juga guys. Soalnya jalur yang dilalui kita itu tapak. Di jalur-jalur orang pendaki yang coba kita lalui pakai sepeda. Jadi kalau kalian ingin nyoba trek Cangar Selekta, seru guys, mantul pokoknya guys. It's all about humanity. Nah, di sini kita makan-makan dulu guys ya. Sampai ketemu di warung guys. Salam satu bedal. Kalau It's all about humanity.